So hey friends, welcome back to my YouTube channel. Tini trek belajar tentang pakai kami apa yo? Tini trek yang nampak ya video kreatif happy ha. Tini ke trek ya silet man intai himo ke friends jong siu. Cini Indian imsio jat juda jati tongo. Ke apa jati rono? Jat ni kategori yo kok mato, jat kategori bok mato. Like SC, ST, OBC, UR. Bani ke jong bang ma. Cini kategori yo kok mato. Ke jong kini silai nai. Apa bini full form. So bangma bro sia tong body full form ke jong krohasu interview ro som ho ke pas phai tong bo jong suimi abung boyo sami abung kamayo aran bo ye je sine ro to kaham ke siaron bo ke bo video helpful nai no ana sakio so ang bo video na no body full form joto bo category ni full form sak lai lai dino paisa manjaro nai to ni ke channel ta ke channel ko subscribe ke ni ke bell icon of on ke ni bo dino bus ka video mai so pan phai ke to video no nai le kana ke jong silai kana. So friends, पहिला हो जों सिलाइने ST नि full form. ST नि full form के scheduled drive. इनके ट्रिक क्या के SC नि full form. SC नि full form के scheduled caste. इनके OBC नि full form के other backward classes. इनके ट्रिक क्या के UR नि full form के unreserved. इनके ट्रिक क्या categories तुमपियो अब के EWS. EWS ni full form ke economically weaker section. Getre ke hatam pio PWBD. Boni full form ke persons with benchmark disabilities. Inke but PWBD ni sinyo pasta category extra ke khoyoma tompio aboke puila ke HI ke bini full form ke hearing impaired. Tre kya ke VI ni full form के visually impaired के next ठीक क्या के OC बनी full form के orthopedically challenged के ठीक क्या के ID ni full form के intellectual disability के ठीक क्या तुम पियो MUL बनी full form के multiple disabilities के वो चार पाँच टा PWBD ni category of position. So guys, bono sini categories ni full form. I hope now joto jik na hiya angsungo joto no khaksa. So friends, I hope ang asa kyo na joto jipek na hiya ang joto suba category ni full form sai khali mo nan boy bari ke helpful na hiya ang asa kyo. Kaya tinin video la asun ha next video jumala kinai joto no khaksa.